कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। नीति दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत आज संस्कृत दिवस परेको हुनाले हामी स्तोत्र पाठ गरिरहेका छौं। ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभ विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि महिषासुरनिनाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि अचिन्त्ये रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि स्तुवद्भ्य भक्तिपूर्वकं चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि चण्डिके सत्त्वं एत्त्वम् अर्चयन्त्यः भक्तितः। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकै। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमं श्रियं। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि सुरासुरा शिरो रत्न निकृष्टा चरणेऽम्बिके। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्राणताय मे। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि कृष्णेन संस्कृते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि हिमाचलसुताना च संस्कृते परमेश्वरी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि इन्द्राणी प्रतिशतबाबा पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके। रूपं देहि जं देहि यशो देहि दुषो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारं सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। अथ ध्यानम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघ्नां चोरं भुशुण्डीं शिरा शङ्ख
कंठं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषामृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्रक्वरशुङ्कदेषु पुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसिं चचरमजलजं घण्टासुराबादनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरीभमर्दिनीमिह लक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलससीतां तुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुपदे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता तदनुसरणं क्लेशहरणम् विदेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया सप्तक्य तव चरणयो याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोत्तारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषामध्ये विरलतरलोऽन्तव सुतमदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वादत्वं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं जन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरधननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवा वर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदौ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतियारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्यक्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्य काङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुगे छापि न पुनः अतस्त्वं सम्याचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता नारादिता शिविरिना विविधो
परैः कृतं वचोभिः श्यामे तमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे दस्ये कृपा उचितमम्ब परं तमैव स्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतचरत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तिता च जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं परापरं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापातकी नास्ति पापग्नि कष्टमा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ॐ नमः शिवाय। अथ पञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्राय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनं च वृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विषाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। आजको नीति दर्शन कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं। फेरि भोलि नीति दर्शन कार्यक्रम लिएर आउने नै छौं। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा